city. Kumsi benta jong kajing persang ban pensai seginong tap vote badang ke katanat election jong ke sarkar Meghalaya mentaka sengi kelap pelaj pajba ya state level sweep program bala ai kerteng taking youth and democracy together. Kumsi benta jong kani ke program la penlong ya kajing lakai football pelok apdeng ke kenhun election 11 bat ke press 11 ha kemadani lakai jong ke Meghalaya Football Association. Haba ajing kena kena kesengiu Chief Secretary ba DP Walang ulang ba ke election kalong ka benta ka bakongsan ha kari sensyar pajba kum ka India. Haba kentu ye gebreu ban mi renti bat ban ya sim benta chirham ha ka khandai tarik jong uyayong Chief Secretary ula khatru na benta ban pelong ye jing tap vote ke basuk basan bat ke bakhoj basubah. Chief Electoral Officer UBDR Tiwari ulama phang halor ke benta bala shim dakilat pathai kubor hakaba pensapreng jing tip sapang gurugam tap vote cha ki pajba hashwai kane ki nongi la kai na baro artli ken hon ki lai la kai bha bat yo ye jing job bat hadin ke jing khon ke be khat bha ke press 11 kla job ye jing la kai da wei lan not